Mana datang warna kuning kita tak tahu. Dia ferrum. Warna kuning mesti ada tembaga, tapi tak ada. Kan saya dengan UTM berkajian, UTM pun tak ada jawapan. Dia kata, karat tak usah, rendam dengan asid tetap kuning besi busan. Dia ferrum. Banyak orang cakap ni besi kuning, tapi sebenarnya loyang, beras lah, kadang-kadang tembaga. Okay, tuan-tuan, orang Melayu kita, kalau disuruh sains, besi tembaga ni dia boleh capture gelombang-gelombang yang besi lain tak boleh capture. Sebab tu antena semua pakai besi-besi warna kuning, besi tembaga. Ingat orang dulu kalau nak cari apa air, dia pakai apa nama? Tembaga. So nanti ada air bawah tu akan kena. Sebab dia boleh capture gelombang yang besi lain tak boleh dah capture. Dari sudut orang Melayu, besi kuning ni digunakan untuk berhubungan alam sebelah, benda-benda yang lain ni. Tapi saya tak bahas dari situ. Saya bahas dari sains, memang dia boleh capture gelombang-gelombang yang tak boleh nak capture oleh besi lain. Itu kalau kegunaan besi kuning. Okey, so perusahaan ini dia memang besi, tapi memang pelat, dia tak terbaga langsung. Okey, besi kuning. Besi kuning pun hebat. Takrifan besi kuning adalah besi campur tembaga. Ferrum campur tembaga. Jarang juga jumpa. Besi kuning biasa tak warna kuning sangat. Dia tak warna kuning sangat sebab dia tembaga dia campur dengan ferrum. Okey.